Amen. Kato na bayadan nawet, awanan ti charge na king ka, tajay charge na panon kini Jesus. Dajay iti good news. Kanag iti believer. Dajay ti bilibam kini Jesus. Hanggang dyan, namati ka ba? Yes. Anya pinatim kini Jesus. Or anya pinatim ni Jesus. Anya pinatim kini Jesus. Anak ti Diyos. Kat anangay ti naalam. Hindi pinatim nga anak ti Diyos. Amo pa'y. Kunan tinaduman. Oray mo't ni Satanas, mabati nga anak ti Diyos ni Jesus. Anangay diferensyayo. Ni Satan lang gawin, hana nga ma-accept dajay blood ijay sarili na. So nga kontra na diyay. Hana nga ma-accept dajay life of Christ kanya na. So nga kalaban na. Nga mamati nga, He is the Son of the Most High. So ano na dyan lang? Tinagpatinggaan, iti born again, ay po, ang ka nga agro o ray manong nga tawon mo. Ano matiyang nga mo pinatpatim? So ano gaputahan mo pinatim ini gospel, so nga natin umay, nga mangisurukin ka ti konformi, nga pambati, bilbilibom. Bilbilibom di ay, ada kano, ti green nga danom ijay, agbaliw-baliw. No inumom kano di ay, magasan ka, malinisan ka. Aniya nga, green nga, red jay blood ni Jesus. Hallelujah! Haan nga green tinangbayad ijay penalty ti law of sin. Red blood of Christ. Jadi bilibam. Tapno urayan ti iyag ni Satanas ang kamadisib talai settle kan Jesus and His gospel is enough for me and for you. Nagiging question ko karang iti believer at ni Mr. kailangan ka na yan nag-exhort. Ayun ba adi? Anyang agpaiso binilib ko kini Jesus. Wan garod. So binilib na kay ulag nga ginatang na kayo kabil na ijay salas ti balay na. Takuna na bantayan kanu jay ulag isura. Haanan ka ni Jesus. Jay ulag. Idadade jay. Handabot makasangat jay second floor. Ti balay da. Ta mabanbanlog na. Nasakit ti saka da. Ada ba nun jay lion. Nala naman nun. Nakangursiit nga lion. Roaring lion. Anak mo ni Satan ba nun ay. Tahan nga lion of Judah. Idi, ay sursuro na ito gospel. Kanya tibiliban tayo ka ni Jesus. Diyan nga na-open ni Suna. Ano pa suti, binilib ko. So nakita na, the message si gospel, ayan, niragadi na di, santo maagasan. Hallelujah! Amen! Ni Sister Faustina ba't nga rita, mapan kami di balay da, apo, pati di tasa na dragon. So nga nagkapika kat, kasi bakit, kuna di dragon na siya, pinusipos ko Oh my Lord,
Nga mga ko'y bagbaga kanya na ta. Masaktan. At damay nag-ijay, apo-apo Diyos na ijay. So ka, nilapan kami, tatal namin lang ta. Ada nagya kakadwa nga. Puna ko na na. Salayo. So, preach mi lang ta ni Jesus. Nilawatan na ni Jesus sa dinalusan. Amen. Kasjay. So nga na tayo, madalusan tayo, na mabilib tayo ni Jesus. Woo! So, panasan yung research or panunutan na dyan, binilip ko ba nga talaga? Amen! So now, nagmayat, iti mamati no pinatim diag paypayso. The truth shall set you free. Amen! So, ni Jesus amin nangalay dyan, dyan penalty ti law. So nga, you are now free. Hallelujah. Free from curse. Free from sin. Free from poverty. Free from sickness and diseases. Free from death. The devil. Awanan ti right na ka. Because the law was fulfilled in Christ for you. Woo! Ay dati kailangan biliban. Tapno rumang aikan. Amen? Hallelujah. Now, mapanak idjamaran. Next nga, adalan tayo is the law of liberty. Awan tayo ija law, ija Garden of Eden because Christ is the end of the law. Ijay biyag tayo. Tinag-end nga law, jay law nga ng penalty ti tao. Law ijay Garden of Eden and law of Moses. Ngam adda law, manen nga nagtransferan tayo. So na jay, first nga law, in surok na palabas, law of the Spirit of life in Christ. Adala ti law ije biyag tayo. But law of the Spirit of life in Christ. Jay life ni Jesus ti law ije biyag mo. Mas higher than the law of Moses. Hanga kayan ti law of Moses kapalintagan ti tao. But ni Jesus, by His Spirit, isarak na di righteousness na tapno lumintag ka through Him. That's the difference. The law of Moses is the outside. The law of Christ is the inside. Makabaliw aya di outside. Awan. Di inside, timang change. The life. So, law of liberty. Pero, start tayo pa lang ija. Roma. Tapno maisaksak ka na kayo analaing. Tapno makita yung you are free from the law of sin and death. Mapantayo manan. Di verse 1. Romans 8 verse 1 and verse 2. Okay, basa. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Okay, pause. Ti awan condemnation ti adda kini Jesus. Ngam no unbeliever full of condemnation. Agwork lata di jay penalty. Because saan na nga ni-receive jay bayad. Or nang bayad. Ngam kada tayo nga nang receive dyan ng bayad,
Kaputan ni receive tayo, ken pinati tayo, napan ken ni Jesus ti penalty. Hallelujah. So you are free. Verse 2. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that is in death. Okay. NLT na ito And because you belong to Him, jay Him dito'y ni Jesus, the power of the life-giving Spirit, Holy Spirit, Tijay, has freed you from the power of sin that leads to death. Apay di ay? No, basaan tayo gamin di Romans 5 verse 12, gapu di basol timay sa katao di Garden of Eden, na nagsalungasing ijay lo ijay, nakastrek ti basol nito'y lubong. Ket in my ni patay. Nakita yo? Ket ni patay, nagsaknap ti intiro nga sangkatauhan. Sino tinang penalty? Iti the whole world. Dajay ti law, ijay Garden of Eden. So in mind ni Jesus, dajay nga penalty, binayada na ijay cross. Hallelujah. Iso nga jay kayo tinakatagan ti tao di Garden of Eden. Kayo met tinakabayadan ti basol ijay Calvary. Ti fruit iti kayo nga tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden, Jesus is the fruit of the tree ijay Calvary. So nga kanam jay fruit ijay Calvary. To heal you. To save you. Hallelujah. Amen. Woo! So nga ora isuro-suro da. Bagabagada. Nabilag ni Apo Diyos. Ano tayo baybayan? Ura da COVID. Na tayo baybayan. Mukan mo lata nga muna ito'y. Agninervyos ka lata. Ura mo mga nabilag ti Diyos. Tati ayang ti connection iti faith ken freedom maamwam jay truth in Christ Jesus. Hallelujah. So nga adopi man ti kakabsat. Agninervyos. And because of fear, mamumubra ijay. Mamumubra because mabutong na nga handa makagatang, handa makatrouble, and because of that, mamumubra ijay fear nga mang aramid jay madida kuma. But if you have the life of Christ, you have boldness. Kati, kada tayo, warning lang, di ba ka tayo? Ang tayo mangbut-butang, mangwar-warning tayo lang. Because we have the life of Christ. Awan makaikat ijay. Malaksing no sika. Kat i-reject mo. Nawatan tayo. Gamlo, keep on believing till the end. Awan makaikat ken kaijay. Amen. Okay, verse 2. Tuloy. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death.
Isu nga, the Spirit, nga dakanatayon, higher, more powerful than sin. The power of sin. The power of death. Because the Holy Ghost, di supply na king ka life ni Jesus. Sino di mas powerful? God or devil? Light or darkness? Health or sickness and diseases? Blessing or curse? Kasta ko Amen. Iso nga makita yo, nangingibabaw ang buhay ni Kristo na nasa atin. Amen. Hallelujah. So na dyan meditate nyo, believe nyo every day. Oray baliktad di makikita yo. Believe nyo dyan positive. Be positive always. Amen. So that's it. So we are free. Sa King James tayo. Verse 2. Has or hath. Na ito'y King James gamin nga na ito'y hath. Has made me free. Winarwaran na tayon from the law of sin. Najay law in the Garden of Eden. Law of Moses. So na-set free tayon ijay. Law. Apa yung na-set free ka? Adan tinang bayad. Ni Jesus. So you are free from the law of sin, from the law of curse, from the law of poverty, from the law of sickness and diseases. You are now free. Free. And Christ. That the freedom. Law of death. You are now free. So kani apo Diyos langan. Iti bang decide kil ka. Hanan nga ni Satan di bang decide ti biyag mo ni apo Diyos. No matak ni Satan had mapatpatay na. No kuna na mabalin ni Satanas. You are free from him. Kwati tawon na day ta? 91. Amen. Ngamno awan ka dito, mabalingag shortcut ni Satanas. Kita nito kayo ka niya, the shortcut man. Panasan tayo ka niya kita na yan. Tinaduma, kunanda kita apa ni Pastor Rumi ngay baga nga dama shortcut? No matay ti tao, signo na, kunanda. No nabartak na itugtugkat na tay, isu tinaituding. Kung kunada ngay. Kat, apay ngay. Kung kunak mo ti jaya, hanmat nga kasta ti word of God. Amen. Apay nga kasjay, ti pananaw na. Ecclesiastes 7:17. Okay, let's read. Okay, tanyo. Why die before your time? So, adati matay nga before his time. So, ano, naitugtog. Kasunari kat kaputi ba kababartek na hanga ni Apo Diyos nang ituding. Kamranda ka ni Jesus, katibiyag mo ni Jesus, maset free ka the power of death ni Lord. Timang ituding. Palakpakan yan na.
Kaya na doon maadalyo. Kasi di sursurok da ito'y, ano na kini believer born again? Kapag ni Pastor Roming, baga na nga na ma-shortcut. Di ba na ituding amin tibiyag ti tao? Yan. Damanan iwaras-waras. Teaching ni Pastor Romy, ada ka no ma-shortcut. Ngam na ituding tibiyag tayo amin. No kinagat ka no ti ulag, iso ti na ituding. Iso nga, basta na tayo, iso ti signo na. Daytoy man. Amen. Saan pa nga maragsakan ni Apo Diyos no matay ti haan nga nagrepent? 1823. No, apa yung magbakray? Very important yung life ni Jesus. Woo! Ezekiel 18:23. Pakpakitak man lang na gito eh. Tayo supay nga maadal tayo. So nga iwanan tayo, tibagi tayo. Ang asadya eh, kunada kanyak no, napiksa ti pamati mga pastor ka. Kunada eh, comment. Agpabaksin ka ta, hangkaman, ano? Apay, gaputan napiksa ti pamatik. Inakpatayan ti bagik. Apay kasta ayat ti kausaran ti pamati. Faith is holy. Pang-resist kini Satan. Haan nga pakiayayam. Kaputan na pigsa ti pamatik, inakagpatudo. Sige tuduan na. Tahanak agpanateng. Ada ti ulag sige kagatang. Napigsa pamatik. Kasta ayat ti usar ti pamati. Ti usar ti pamati to resist the devil. Amen? Ano pakiayam kini Satanas? Tawan pag-agrian ti Holy Spirit kini Spirit of the devil. Awan pag-agrian the Jesus kini Satanas. Isunga na dan life mo kini Jesus, haan mo nga iayayam kini Satan. Amen. Tinapigsa ti pamatin hahang mabutang ti COVID kasi ay. Hano nga di puisunan ti bagim. Amen. So nga nakamabutang ti COVID. Hallelujah. Uray na kayo. Namuyo. Jay life you in Christ higher than any sickness and diseases. Because isuna dyan ang bayad. Isuna mo day salon at mo in Christ nangat ngatong of aming nga sakit under the law. Woohoo! Nagamin ti meditate yun, ganang agrema. Okay, 23. Says the sovereign Lord, of course not. I want them to turn from the wicked ways and live. Okay, saan diyo? May ayo kaya numatay ti wicked. No! Kuna ni Apo Diyos, ti kayat ko agrepent na kuma. Amen. Tapno agbiag na. Hallelujah. So nga numatay ti hanga na save. Maladingitan ni Apo Diyos. Tamadi na nga mapan ti uray may salang kumay jay hell. Hell is not a joke. Hell is real. Amen. Woo! So be strong in the Lord. Snatchin tayo na ginataw from the fire. Okay, now, sige, mapantayon dyan law of liberty. Yan ay pangkitaan tayo ti law of liberty, law of the Spirit of life in Christ. Ti Holy Spirit nga ben, no sumurot ka, ti impart na dyan life of ni Jesus. Ti apan na i-reveal, can i-manifest, can kay di unag mo in your life, ket dyan life ni Jesus. Dahil ti may nga work, trabaho ti Holy Spirit
Tapno maawatam ni Jesus nga life mo. Naisuro ko dyan life. Tayo nga ni Jesus. James chapter 1 verse 25. Dito tibang kitaan tayo jay law of liberty. King James, tapno makita yo exactly jay law of liberty. Sige. Ayan. Pause. Ngem, dagijay tattao nga mangkita wenno makailasin ijay perfect law of liberty. So, adati law of liberty. Adati law of sin and death, law of bondage, the Bible. Adamati law of liberty. Isuti ayan tayo nga believer. Okay, tuloy. Yan. This man shall be blessed and his deed. Or this man shall be blessed kalagidjay nga aramida na. Amen. But kailangan nga maawatan tayo the perfect law of liberty. So, adaking ka ti Holy Spirit, adaking ka ti law. Ti may isang inserak, ti Holy Spirit ken ka law. Pero what kind of law is that? Law of the Spirit of life in Christ nga mangyeg ti freedom. Iso nga di Holy Spirit nga day di unag mo ada hindi nakin ka nga law. What kind of law? Law of liberty. Anya ti Ilocano na lihay? Lintag ti waya-waya. Paglintagan ti waya-waya. Nakaspargi ako marita ka, Kapitol. Nabalod ka ti under itilota nakabasol ka. Adamat lang ba't ti lintag ti waya-waya? Anya ti paglintagan ba't ti waya-waya? Kailangan nga agpiyansa. Kailangan nga agbayad. Amen. Kailangan nga mabayadam di penalty tada di paglintagan ti waya-waya. So, adin may ni Jesus, binayada na amin ti paglintagan iti penalty. Nilipas na amin iti cross. By His blood, by His death, by His resurrection. Napan amin di bagina iso nga di maturturtur. Iso na di sapsaplit, ken maturturtur, iso na dinuyok na di bakrang na, kinargan na ti siit, binugbog na, in-crucify na, naturtur iso na. Because that's the penalty of the law. Ngabti tartrabahuan na, datayo, tapno mapan tayo ijay law of liberty. Iso nga dinabayadanan, sana itad ka na tayo jay life na, dinabon naging tayo, sinamrot jay spirit na kada tayo, tinsarak na kada tayo, law of liberty. Naransamkan. Iti redemption. Naredeem kan, nasubot kan,
Isu nga awanen. Ti bayadam. Tilang aramidam rumwarkan jay kulungan. Ay. Awalak kayo mo jay kulungan. So ako na nagarod, hindi nagungar, inopen na, dagiti prison doors. And set the captives free. Tajay aditi biyagyo. Ngam inulumang ni Satanas. Bulbulagyo na uren alpas nga believer tasaan na nga binilip ti gospel. Ngam tilando makasando nga bilibanda kat saan nga naisuro. Ado ti churches nga haanda nga isursuro ti gospel. Panay hid knowledge nga kunan ni Paul nga gisuro ka kat hid knowledge maawan ti power ti gospel. So nga naglawag no hid knowledge ti rumwari ti church maawan ti anointing. Maawan ti power ni Apo Diyos nga bang set free. Ngam ti Holy Spirit ti bang isuro di gospel yun na ti signs, wonders, and miracles. Adon ti pinmanaw ti gospel. Man midrules dagidyayin nga teaching. Masupsupocate jay Holy Spirit jay church. Bis ngayon bagat ni Jesus, dadala payag na denggan nyo, ti bagat ti Holy Spirit, iti church. Kati sursuro ti Holy Spirit, the life of Jesus, the gospel, the freedom. So kailan makita yo, the freedom, nga in work out ni Jesus, kada kayo. Na-redeem ka. You are redeemed. Jesus is our salvation now. He is our redemption. Sanctification. So nadaking ka ni Jesus, you are now redeemed. Redeemed. Redeemed from the curse of the law. You are now free. Free from the law of sin and death, from the law of sickness and diseases, from the law of poverty, from the law of bondage. Sino talang set free? Jesus. Believe in Him. Isu nga mang believe ditoy kat agtultuloy mabindisyonan amin nga aramiden na. Yes! Apa yung mabindisyonan? Awan ka na di curse eh. Ada ka na blessing. Nag-transfer kan ka ni Jesus. Ay! So ka oray lockdown, you are still blessed. Next. Nakita yun, the law of liberty. Perfect law of liberty. Kuna na ba eh? Amen. Shakalabaha yarabasande. Wow. Next. 2 Corinthians chapter 3. Listen carefully. You need revelation. Amen. Hay. So na ito ilaban niyo. Na ito kunada nga fight the good fight of faith. Ti ilaban mo siya in work out ni Jesus can ka. Tayjay nga naabak ni Satan.
So, no parasan ti curse ka, may ilaban mo na ito. Awanak nitan. Binayadan ni Jesus the curse in my life. I am now blessed. Malinak man ang the Holy Spirit. Ngayon may kadagtayo ada inserek na. Hindi na ka na ito the law of freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is freedom. Sige, basa. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, sa dinuman nga yan, the Spirit, there is liberty. Ayan nan, the Holy Spirit. If you are born again, He is within you. He is now living in your spirit, soul, and body. So halang niya yung spirit mo, ada freedom na. Even your soul, even your body. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. The Holy Spirit, ada yung spirit mo. Nag-join na. Nagmaymaysada. Ada di karalwam in your mind, in your will, in your emotion. Ada di bagim in your bones, in your marrow, and your flesh, all over your bodies. Because your body is a temple of the Holy Ghost. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Liberty from sin. Liberty from the devil. Liberty from death. Liberty from sickness and diseases. Liberty from bondage. You are now free. Freedom from the law of bondage. And freedom to do what you want. But freedom from the power of sin. From the power of curse. From the power of death. Jadi paglintagan ti waya-waya, nabayadan, naransamkan. Maraming kumanan, na kami di governor pa lang ni Pungwan, panak nita jail, ta Kapitol. Nalpas kami nga nag-preach, Ryan min ni governor, Pungwan ta governor at the time. Ko in May. Tatanag sa umat niya pagbit. Amoyo, anda nito'y pagbaludan. Timababaw ang pag-iisip. Kunana, at the time, nga umay de pardon, de parol, itatako na ada na parolan dito'y, nga, naset prin, kat parwaron mi dito'y, baludan. Di kadwanan ni Rumwar, nga madati maysa, nga mababaw ang pag-iisip, kuna ni Gobernador. Kasi bibiyag pa ya. Ito ta, yadi ay, kuna na, naparulan lang aro doon, kuna na, Rumwar kan, ta, naset free kan. Open lang day ruangan, na kumplito day papilis, the law of liberty, na signanan, hindi parwaran na kanukunan day balod. Uray, sa anak pa'y nga Rumwar. Uray di tuyak unag. Apa dito yung katao ko na baga na ti rason, no Rumwarak, siyak manan ti agtrabaho ti kanak. May mayat dito'y kulungan, tapakpakanundak. Kuna na ka no? Ay, awang kumatikas na dito. Pinarwaran na ka ni Jesus. Rumbar ka ni Jai. I-work out mo niya blessing mo. Hallelujah! Hallelujah! Amen.
Praise the Lord! Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Because ada inserak na kin ka. Kaya inserak na kin ka nga law. Ijay Romans 8 verse 2, law of the Spirit of life in Christ. Law of freedom. Hallelujah. Nagmayat. Amen! Kailangan nyo dito eh. Ano rin chay? Uurasan nyo tigimong. Apay, ni Jesus inuurasan na yung cross. Hallelujah. Bagi ng tupay di dahul nga Sunday. Amen. Kurang pa ya? Kita nyo lagi the apostle, daily in the temple. Datayo pa'y kataan. Sandilaang. Umay ka 2 hours inihap lang. Kasakasay mo pa lang. Ayaw masaksakta na. Kasangsangput mo pa lang. Naladaw ka man nun. Sika man nun tumingin kasakasay. What kind of spirit is that? Uri ko man nun, sika dyan kasasapaan. Naladaw ka pa lang. Ito na pagtugaw mo pa lang. Lipasin ako man ko na. Ay, amo kayo ba? Pakita yung ni Jesus nga you are interested. Amen. Okay, sige, lipas ko pa. Sige, kwak man ay Matthew 25. Okay, let's read. Parable of the 10 virgins. Matthew 25 verse 1 to 13. Sige, let's read. Explain ko lang ay sumagmamano dito eh. Okay, let's read. NLD. The kingdom of heaven can be illustrated by the story of 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay. 5 of them were foolish and 5 were wise. Okay. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. Okay. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. Ayan. Sige. When the bridegroom was ready, they all became drumsticks in their faces. At midnight, the heroes heard shout, "Look, the bridegroom is coming! Come out and meet him!" Okay. All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil because our lamps are going out." Okay. But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to the shop and buy some for yourselves." Okay. But while they were out to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went and began to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." Okay. But he called back, "Believe me, I don't know you." 13. So you do not sleep watch, for you do not know the day or hour of my return. Okay, alak lang din sumagmamno nga point ito ano ti message na ito'y that jay oil, jay lamp, jay oil in light, dito'y Holy Spirit jay oil. Amen. Jay light, jay silaw, isu jay life of Jesus. Di ba naibaga ka na kayo dili last Sunday? Nga the life of Jesus is the light of the world. Amen. Tadjay ipoproduce na daday nga life nga no maawatam kat ibiyag mo, that is light. So nga aglawag dito'y earth
Jay life ni Jesus no mai-apply. Amen. So, iti istorya ditoy 10 virgins. Anya ti 10 virgins iti Bible babalasang nga daw urayan da nga bridegroom or urayan da day groom nga pakiasawaan na iso nga nagpiprepare dagitoy nga 10. But day 5 foolish maag awan ti extra oil da hanga extra light extra oil. Amen. So medyo na delay jay bridegroom ngayon may. So di adan day bridegroom ket mapuyutan day trumpet binmangon da amin tagol uray da amin ijay umayan day bridegroom. Ket na jay 5 ada extra oil da. So nga da pa lang light da. Da jay 5 na idapan day pagsilawan da tawan ti extra oil da. So kunada dumawat na ijay ada extra oil na kunada haan nga umanay ka na tayo amin. Because salvation is individual. Awan ti agkapag-kapag ijay saka. Awan ti mailak aman. Uray kasawa kayo. Amen. So ditoy, inalan jay nobyo, jay 5. Sinumrukdan, ijay wedding feast nga diyay. Santo mat sumangpet jay 5. Na iklusandan, the door was locked. Agtuktok na. Lord, open the door for us. And the Lord said, I tell you, I never knew you. Nabati na. Kano nga nabati na nagitoy? Rapture. Are you getting something? Rapture. So, urayan tayo tata. Apay nga ti ma-rapture, kat kailangan nga da oil na, Holy Spirit ti kaya nasawan. Tajay Holy Spirit ti mangingato jay believer no rapture. Isu nga jay Holy Spirit nga nangiyag ka kayo ti freedom, ikanyo ti importance. Bayan nyo nga punuan na kayo ti life of Christ. Tapno mapno kayo ti light. Tadjay napno ti oil and light so ti marapture. Mas daw to ti adu nga believer nga kunkuna nga gururay ti rapture adagayam ti mabati. Agururay damot ket. Ha? Agururay da. Babalasang damat. Ti problema lang, naibusan da ti oil. So nga do ti church nga madry ti Holy Spirit, but don't allow that to happen in your life. So here, kanayon may magbaga, be filled with the Holy Ghost and fire. Hallelujah! Amen. Amen. Sino tinang i-close the door? God. Even the time of Noah. Sino tinang i-close the door hangan ni Noah? God. So uray numaasi ni Noah dagtuktok dagiti adu nga tao di umay dilayos awang kaya na takana nga kaya nga i-open. Tati maka-open lang ti door is the Lord. Amen. So nagasat kayo. Tada ka na kayo ti Holy Ghost.
Ada kayo ti life of Christ nga light ipiyag yu day ag-shine kayo tata. Shine. Amen. Be filled with the Holy Spirit. Okay, ora no teaching pa lang karito. I believe na na-inspirean kayo. But now, wherever you are, sa dinumantayan yung anak takder, the Holy Spirit is within you if you are believer. Nawang kayo mat nga believer, kaya na't sumurag ka na kayo, no resiban nyo ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus loves you. Kaya-kayat na kayo nga maligtas. Awan tihang nga kayat ni Apo Diyos nga maligtas, aming nga tao kayat na maligtas. Pero ti ayan ti kaligtasan, kaniya na through the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you for loving us. Thank you for this law of freedom. By your Holy Spirit, i-reveal mo ka na ito'y kaabsat and touch us. Touch this congregation. Fill us with your Spirit. Jesus. 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 Hallelujah. 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 Lift up your hands. Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Allow the Holy Spirit to work, to operate in your spirit, soul, and body now. Yes. Yes, amen. Yes, yes, yes. Father, in the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray for the outpouring of your Spirit. Kadagito'y kaabsat. Ngayon may, because by your Spirit, magkaroon kami dyan nga law of freedom, law of liberty, yes, hallelujah, and Christ Jesus. Thank you, Jesus. So touch this congregation, touch our soul, our spirit, our bodies. We pray for the manifestation of our freedom. Yes, Lord Jesus. We pray for the manifestation of your glory. Yes, The glory of your Spirit. yes, thank you, Jesus. Nga manifest the freedom. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Father. Oh, hallelujah. Oh, touch this congregation now. Fill them now with your Spirit. Baptize them with the Holy Ghost. Oh, saturate our spirit, soul, and body with your presence. Yes, Lord. With your presence. Oh, yes, Jesus. With your presence. Yes, Jesus. The Holy Ghost. Oh, The Holy Ghost. oh, The Holy Ghost, Father. Hallelujah. Oh, yes, amen. Yes, yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lift up your hands, allow the Holy Ghost to come upon you, to fill you now with His presence. Yes, Na kayo nga naka-receive. Oh, Bayan nyo nga marikindle the fire of the Holy Ghost in your life and in your soul. Yes, yes, yes. Now, Oh, Rabasakarabahan, hallelujah. fan into flame the fire that is within you. Oh, Rabasakarabahoya. Let's pray in the Spirit now. Oh, Rabahayarabose. Yenderekiyarabo. Wenda Sakade. Iyarabo Sokaraba. Indalalakayarabo Sakaradidia. Yakarabo Son. Yenda Kayarabo Seke. Ye Yasokaraba.
Wenda the key alabahonde the king. Shakan. Wenda key alabahonde. Shakalabahoyo robosa. Oh, receive now. Receive now the Holy Ghost. Kada kayo ang born again, receive Jesus in your heart. Oh, receive the forgiveness by His blood. Receive the person, the Lord Jesus in your heart. Shakalabahande and the nakada. Oh, the power of the Holy Ghost is now moving, now saturating this building, this fellowship hall. So allow this Holy Spirit, oh, to manifest this glory, this power. Hallelujah, even healing, deliverance, because we are now free from the law of sickness and diseases. We are now free from the law of poverty, from the law of curse, oh, Rabahaya Rabahanda, from the law of death, all power of darkness. They are all defeated in us or in our lives. Oh, lift up your hands. Now receive. Oh, receive the fire of the Holy Ghost. Receive now. Hallelujah. Hallelujah. Harabahaya Rabosera Bakandara. Shakalabahandara Bahaya. Hallelujah. One. Bilang kita lo. And the fire of the Holy Ghost will come upon you. Yes. Healing will come upon you. Yes. Now. Yes. One. Two. Lift up your hands now. Be ready. Here comes the fire of the Holy Ghost. Three. Yeah. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Receive your healing. I command every sickness and diseases, every pain, come out. Yes, in Jesus' name. Demon spirit of sickness and diseases, come out. Hallelujah. Come out. In Jesus' name. Holy Spirit Hallelujah. of health, Hallelujah. take over. Oh, yes. In Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. By the blood. Yes. Demonyo ti high blood. Demonyo ti COVID. In Jesus' name. Yes, Jesus. Leave this congregation. Yes, Jesus. Jesus. Leave. Jesus. The people of God. Jesus, hallelujah. Come out. Yes, and come out. Rayuma in Jesus' name. Arthritis. Come out. Jesus' name, yes. In Jesus' hallelujah. name. Hallelujah. Jesus' name. Oh, yes. Hallelujah. Demon spirit of poverty. Yes. Come out. Leave them. In Jesus' Leave name. their businesses. Yes, in Jesus' name. Come out. Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Yes. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Yes, Lord. Fix yes. their bodies. Yes. Recreate. Jesus. The gijay na damage. Yes, amen. Fix. Yes. Thank you, Fix Jesus. your temple. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Yes, and Jesus. fill us more and more with your Spirit. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Thank you, for Jesus. miracle, Thank for you, healing, yes, blessing. yes, amen. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Enjoy the presence of the Lord. You are now free.
In Jesus' name, Yes. Amen.